罗西亚军方最近去攻击这乌克兰的电力系统，无电通用烧气系统也无法度运作。总统呢，泽伦斯基14日宣布，能源部门进入紧急状态，几乎市政府也呼吁市民爱撤离去到安全的地点度过冬天。讲到这俄乌战争呢，已经拍卖4年啊，前线压力真大。新任美国防部长头一届伫国会顶头表示讲，有20万名的士兵落跑，也有200万人因为逃走兵去互通缉。乌克兰首都几乎加落规个网过去844世国景象，摄氏零下19度，互人寒甲一直准的环境。因为电力系统和陆军崩叛去，所以6000户建筑的水电瓦斯拢无通用。上新的统计是94，还有471栋建筑的烧气也袂当用。公寓是寒甲敢若冰箱内，基本厚衫拢唔敢脱。暗暝一家伙爱包真厚的毯仔，揢伫一顶面床烧午烧。Пережить, конечно, это тяжело. Да, так Великую Отечественную войну пережили, а тут еще такая война. 这是俄乌战争这4年范围上跨时间上久的大停电。基辅代理副市长罗潘杰列耶夫以战争唔捌看来形容目前烧气欠缺的问题，同时爱市民撤离去安全的地点过冬。Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів було прийнято рішення про зупинку системи опалення в 6 тисячах будинків. 6 тисячах будинків ми провели оперативні роботи по злиттю систем при температурі мінус 10 і нижче. Це безпрецедентні заходи такого в історії існування систем централізованого теплопостачання ще не було. 总统泽伦斯基当日就宣布能源部门进入紧急状态，讲维修人员当日无眠无日抢修，佮表示当拍拼增加电力进口，通解决目前严重的状况。另外一方面，前线战争紧迫，士兵承受真大压力，士气嘛真歹，甲刀兵这个风声真济。新任国防部长费多罗夫则是伫国会的任命过程头一届对外承认讲，有20万的士兵胜利之手，佮有200万人因为刀闪兵役互人通缉。后礼拜要满35岁的费多罗夫是乌克兰上少年的国防部长，进前即将所谓转型部正成功的无人机作战计划，都是伊任内负责监督的。泽伦斯基是讲加强军队科技实力是费多罗夫的首要任务之一。公司新闻王慧文编译。